nangli kipu bangke dak Congress government cari bom hostame failure lo percent lapen nangli kipu bangke BJP tum sitame non cakong do bohmuna tum sitame failure possible lo lapen jasamet bangke autonomous state bangke pini arni anta memorandum pipelang palam thesi na lejak thar alam thesi kenelo lapen isi alam the kali isi alam the alang hin pena marjut na isi nangli lam the pen kar benglong araratum kachini kangtung jongsi hemprek long nangji plotangte jongsi BJP phan baruleng government phan paren nangji bar jongsi regional political party jongsi hainangji plotangte chingrum henlo solution lo pusi kar benglong aratum penan kachathan dolo tasi kachingrum plotane komatum la APSLC pen SDC cholo tasi la bangso aputhak nangli pulo nangli tum proposal pilo pusi pu tasi la bangso aputhak lang lihin pentalam klar and pontulo na kupi posi accept sedan ma la pen kupi posi regional political party nangli tum tiket bang ke jai kathar pan posi offer lo posi nanglin pen lam thepak lang no tasi la bangso thak non alang lihin pen non nangli long ta bang thikpo athemala bangso nangli long ta bang ikpo ta non bang ke nili PSLC dakla jasmet bang ke youth wing lo akong chun bang alang li phansi la bangso thak bang nili apor people ni alang li pulo jai kathara ki hai masi la autonomous state puthak is not memorandum the people lang pulo di to alam mangala pulo nali democracy ron chin der pulo India ka democracy country la posi democratically sila ke jisong nanji jongsi nang lamu pulo autonomous tera isu ke la ke kachisong mes la ke politics thodi deta ha hedat me la ke longun bu tangte pini ningkan chok sikebra hinnang plengal people tum long le kente Article 244 ke lage political issue posi lage political list lage chidan bik nahi lage parliament long se damsi hadaksi ningthi hakpen kaduk kave IMP han convince haladak chisong pameni lali pode longle alang to mentality lan cholang je la article 244A ke pachunji ke lage tum kachisong baname election thothe de paname lage long un pusalang lepul tante alang tum thothe no election thothe no kupia the no election card abdun no te ha alam mangala halu lasil lake political issue posi political issue posi lake ilitum lake democratically si chisong si election thorpen chipai si parliament long dun unji athema hal dak parliament lang kumani jungjunga muni thadak dunung le lam ni dunung le lapen isialam clar dak alam la rat mchi nahi article 244A ke lake APSLC tum kachi peduk pena potsi ilitum Indian constitution approval ke long dun 1969 anin kan halasut meghalay aphan hemprek kipiu lasut ilitum ta kelong dunang ji apolo sedame halasut congress atum reject dun dia ahok alam lagi clar dak lagi phurki modu sedame APSLC tum da kirem tang atum kirem det APSLC tum la alang litum chipeduk si reverend JJM Nikosro indamlo lapet Indira Gandhi lo chitong namlo chitong dam si non adhiu ke medam nilitum mangke hemprek nang bek jia potsi nali hemprek nang pinai pulo sita nang tum ke hait atum ke council of resolution en eke hemprek nang pinai puke nang ni pusi asam no hidu pusi puke to tangte pusi halasur ison mai isona provision ke ni tuma ke phan ke reng verja phan nang pinangji hala tum nang ne tan tum ke nang ke ho pusi APSLC songja potum hadak chisong duno Laso pena posi 1969 aninkan constitution long article 244A provision ke long long lake komalo balong ke APSLC ke 5 lasi hala bangso ahem prek autonomous state congress number cholo ASDC number cholo abenon BJP number cholo lasi nitum asorkar banglo polongte jai kathar hailo polongte nona dihu ke ningkan choksi kebra hini ke long le ahem prek make ningkan puang bongsi pelong vek pobesalang le lam chakchipilo lapen alali klemun nanglo to mathatai mene un ib mathatai mene sa alali klemun people lo mahal senang idum kyong dung apor hut songja pokam hut alam chakan sin arjito teti alam chak nang kipia bang klemun mak klemun ema hala sa capability lang lete pan posi tum pin failure teti sita jai kathar bang ki apuna chaki chop in IAS retired DC claim ta bang aron 6 sidol ron chini pe mela pen constitution lam chini pe me non omorsin tiso kha chini mo 6 sidol constitution chini ma alali kosolo hemprek hang po parliament long sarthe phangcho long le ning kon lang li eviction ai he alali land and revenue em non long le ki pi ke laga ki joy na akam lo lage se long le ki pi long le pata ki pi ki joy na ka ki joy na akam sta alali pi dek thele hemprek ban thegi malang li langdamo karbiang lo long non alang li tender hula lo inglo akhetum pota ke long le nai laki am halali pulo development laki development ka ve nai lo laki laban alang li pulo madiri
30 department thik se van sida ak the nai abang kalam to failure dia longle aron ke itum inglo khel sa jakong do sita alang to MOU chitok hut close all alienation of land bang kalang alienation of land alang tu chitok ndalo suhirun dalo hala se alienation of land transfer of hobdo be su transfer of hobdo be sita hala bang transfer of hobdo bidin ko masi pinike kiche tum da longle nang nam relo la hello la sa failure la si longle sa avita adet kunalo dopo longle avita tum kunalo ke dopo ke hala hello 30 department ching turong malo sita abbe ke bang si odel opinion chorolo 30 department mo pindak nang lagi ban ke valo ta abbe ke bang si ko no APSLC penang litum alam te cepak lang kono article 244 a la pen nang litum MP candidate puthak nang litum nam piposi ke jok nang jima la pen article 244 a movement puthak nang litum cepak lang kono non bang congress youth congress pansin ni la por piponi po la bang so ke pat jutsi alam the litum apor dupik lo non kang ton jang denglo ke pat jutsi alam the article 244 a implementation of han congress nang litum jakong ke do sita me pamo pen nang litum of han lam the kar bok dolo nang litum failure lo dak penangan central minister sita me bang lo la si kupisi pu ponon nang li la election apor ho nele sabso alang li kai ben ngeng do kote bang je congress tum bang claim ple polam se alang li lam the pale lo si nili tum congress ahin ben bang la lo ni tum ke thekdam lo ma kachini dam je Karbi Anglong Autonomous Council mas 6 sedul aphan ge komasi ban mal bangke ile tum congress ahutsi ban lo ala Indira Gandhi sit toklo bangso bhi hemprek ke hang article 244 tama ko susi toklo ben bangso hemprek ke hang cheng kumama ke chekrong nurel banga chokche hala so bange Karbi Riso Darbar along si dolo Karbi Riso Darbar se hang lo bangso bhi election apor lo pote kaskom plote congress lo kaskom tumsi penepo la so phi no na avelo si wangbom pen pen anang che song lo stame hola so jido afur kimulo langdam stame nang tum thekdam lom po je congress si karbyang long phan article 244 stame ho sot ke tokka la pen non stame congress tumar jab thip pen alang li polo ni tum Rahul Gandhi da wanglo MP ke man po stame alang li article 244 elam mangi lang ko selong to la so bang ali sida me alang liktum kaninge la bangke chokche tipon ma non election a hot alang litum isi business ma me sida non mang soyong social media long se bangche pudak lo je Karbi Anglong jong si congress bang lo plote nang tum kemang long standing mang article 244 a bangke implement po posi pura alang li chininge dak lo la se ili tum kemang hudu nilam sabe sini tum Karbi Anglong mate congress atuma kemang mangke ni tum se arjab thik lo pen tum peace bensi article 4 eta pachun pol pen kewangilang sami tum akhalo je congress ahin bensi ni tum la hemprek abang sami chisong pon po chak churu lo eli tum ke pajut si aparman lo neli BJYM apan si neli apor pipon pon ona bangke nang litum langdam nang ladak jasamet bangke prime minister sitame bang lo la pen central minister sitame bang iklodi la pen isi ladak eli tum radatum halas ohut penangan aning ke oi alam te sitame dolopinpur pon nang kok te prime minister dak ke bang hot luring thepia long ke bang hot memorandum epakta ki pidun theklong ne dat pusipu la pen hala dak jasemet bang ke rara tum hala soarni ke chong hong prong bang ke hempre galam thi lam thi si bang ning jete kang ji mapo non mana pidat nang ji pu phan bang ke kali sitame isi ko pini lam thi si vet sitame ko pini lam chak ko pini rason isi expectation pen sidun lo tebon sitame pini arni sitame nang litum dak MP tanang litum amunit sitoiklo parliament long ke dam tanga por hot batai ko an si hempre galam thi nang litum a candidate MP candidate lam kaning jetun ma ke rara tum si tek prong lo lai litum che thanjok prot lo la si la so aputhak nang litum BJP phan tang te kopi si ning ke che tek pola hemprek aputhak ya prangsi bangkela hemprek aputhak bane dak politics pathu ierata nangne neli budam ko bangke tema hemprek bang e komasi kenang nelo itum BJP long e claim abang putum tanang po SSC along tum tanang po APSLC long tanang po Congress long tum tanang po lagi kadok tanang po lagi asila dak bangke laso isu pen se politics pathi ire nang ji pula pusona kenang ave pusen lihin bange budam ji tema aprang si ke SSC pen 1995 ning kan MOU ka tok la so adiman pen lagi alang tum welcome la bangke misen lo athema itum hemprek long leng kota itum development ta accept nang kok lo accept nang po lagi asi alang li tum churu re une la bangke lason dak thak 2011 aning kan UPDS pen alang litum dak kemang epilo hemprek lo litum kadok ta kemang mang hemprek lo ta to un edel lo hola sot koson pen un edel lo ta lang litum tawan lo dak MOS tok pen penangan development package mo khata wan lo alang litum welcome lo mesen lo lage lason thak 6 honggothon di soita honggothon pen ka tok recently la ta alang litum ta
kenang ivek ilitum kadu ve kenang ivek ta hemprek lo ta to un idet lo lang man non mat ki ho ilitum la MOS kache tok pen la dak penangan ge dak war sai long lo asi alang litum han churu re uni la bang churu vek nang kar beng lo rat sitame te wai pit sitame litum la bang so isu ke politicize le ka kurin nang ji la pusun gali lage la dak ke chesong ro pet si la bang ke claim nang ji congress pen ta Ahmed pulo Rahul Gandhi bang hodla ke nili tak kaning ji pulo jong si cipudam ji pulo tang te ha de cipudam ji pute do lo ta alang li da study na halang puang deng si dolang jong si cipudam ji pulo tang te ta ne nang pudam de dat po ta hepre ke long nang ma dio la si la da ke cipu pe pin men se da ke claim rap nang po APSLC pen da kaprek pan arbok dun de pin men se da ke claim nang po sonak thak alang litum da claim bom lo je kathar sar ban da 2013 zakas stock sut ke utama step pan Delhi hang lu alang convener lu alang yu ta felar lo lata kale ke sibur chok gelo lo utama step fancy talks utama step fancy la ke je kathar sar fan ke ne hola so point kalang lo hok lo la ke lata another felar dilo kalang lo halam ke ta hala so bang ke ajat application ban ke dat lo ajat development man ke central government pen tos ki do pen bine kiwadi pin ke lake jaga thar leadership helo kar bi dorbar samsung sing ti district ban lo 1995 MOU ta ban lo so MOU pen se pinianian chok ki hme utumas kar bi utumas council ka che toklong la pen de 2011 IPDS tu ban lo ko nang bon lo 2021 6 organization tu ban lo 2013 Telangana Afan state creation hono mangke jakas form lo so jakas chief convener chief pulang gelang chief convener ku convener kali alang li si ASDC tu mong lo alang li IS return Delhi ki do lok bang lo alang li ke asa alang li phale na paja pona ni tumta pulo chedon lu ASDC thang ni yun de dat lo amat thang da ban pin ase thang ta government ma chim ki ke ban ve pin che ta ban ve pin ke la ke jaya ka thar leadership kali ni li patang telang de amya dang thon ne malom si pu cholang mate la support kaning je do la selalo sarkar pen sing kilo bu pen ke ASDC ta ban lo UPDS tum ta ban lo la soita hongthon tum ta ban lo ta kewan ve nai kewan thek that sarkar lo nging kilong lo te bon thit koson lo sitame alang litum wan thek that lo je tok thek that lo wan thek that lo la se lage felar lo to ne lan bang ta to ington kol he tai litum non bang ka chi puto nang ji lo pusona apor kali dat non bang ge nang litum long ta manifesto long donang po autonomous state su donang po nang litum long ta nang litum long donang po alang litum long dolo ala litum ai pilo ASDC pu pen se dak full form le lang dam te dak autonomous state alam lo laksana thak ni litum ta dolo ni litum ta lake nang litum wan thek nang litum wan thek lake pudam na ka du ka via political party ta wan thek lang mate honam mat ke kalima kalang macok ta wan thek lang la se dak chi punang ji ta kenang so do e dak bang ke itum ka che song rap penang ji sia kenang so lang pudam la bang so isulong athak confuse lang mentu ne ke separate state pui mentu ne ke autonomous state pui pa jhak tong election e bata ni thom thore lo example kai jai kathar por dolang he ona la tum wan dia putar rat tum churupik ko he bori bom le kali no kali nili pajut bhai kali alang le jai kathar khai ke jai kathar ke hai ke kali na mo ning je ne nili pajut helang mate kalang kali la fan se bori bom le la se jai kathar khai ke dam tang APSLC form pheng ko sme bata hini ke thom election thore lo kala so issue da ave state ta wan belang even non state amen non memorandum ta isi ta pipelang pu angko ke klang tu bang ke la APSLC form that pustam me tung ke la so memorandum me pak ta belang aprang ke avelo he bata hini ke thom election e thorut ke avelo ta non party form that pe na phi pustam me avelang recently policy la Draupadi Murmu ke bang ji pohut hala neli towe miong sika theklong de la solam hadi Draupadi Murmu ke bang ji pohut memorandum ka chisik dolobon tahla dak autonomous state alam ka chisik ta kali helda religion alam pathe ponjela dak hemfuism polam se tokdam hola dak ke itum ke hola dak pen mang lo tang te nang litum sitame autonomous state alam se chisik lo mene nili tum ta chisik lo ba kadu beta chisik lo congress tum ta chisik thai lo mene de kode anta alang litung ai lo son kali dak alang ke hemfuism matela religion alam se pudam chot plutang te dolo dak alang litum confuse lang non ata lasi non mai litum chipu tot nang nelo chipu ke chipu tot ke jong tot bete chok chilo athema non an mat ke litum ka prek political party penda ba kaduk we political party ta non mane pachun thek thelang ahok lo labang ke la system ne litum ning je the nang li Amar Singh ti so sara alam ta pu pon li punang kok pha Amar Singh ti so sara phan ning je thepik athema alang li efficient leader pusi punili tum mate ning ma thalo athema
nili nang pu ponang li Arjuno la silang lo alang li non autonomous council di dak IM sitami kibom dak ke thoma department alang li langbom lo ambe nang li len pata lam da pumati la sila solam nang thak nang kok lo he len pata ke ala dak forest notified along le long ke hoitu non mari kipiu ni kisung do kok lo sono thak wildlife along le long non mat ke la hai kisung do kok thai lo sitame revenue collection jong si ilitum lang dam bulu tang te ke dam tang apor hot 40 lakhs 50 lakhs adim nong non bang ke 5 crore something ante 31st mo ke bang jilang ani ke 5 crores lage parvek ko nita la puson jong se litum revenue long ta pa thek bute itum klang dak lo dak si dak ke efficient leader lage alang li join si lan dak ba lo la son thak alang than kali pajut po ni pajut po ka pre ka department dolang mate excise asonson ke dam tang apor hur se me asap sa velo de mane revenue collection bang ke 40 lakhs 50 lakhs sa me non mang 226 ne revenue collection long lok bulutang te dake ko ane ki melo dake ke dam ta por claim ne non la alang li la bangso interest deng develop pupen ke 226 crores mamuli kali lage phone konat ne 40 lakhs 50 lakhs anke non kilong bang ke 226 crores ke lage kom cho dalam kali la sonak thak penangana development ke alang li EM department kiboma long penang revenue collection litum ke bat theglong la salang li henlo efficient leader la pusona ajok angko alang li ke dam tang apor hot lo charli asong amai puta ke mantang khay sentiment ke alang li sisteme ke dotang la sike wang jilang ni alang li leadership pen ni tum kaduk ve cherapen alang li tum pen kaduk ve dang li tum jok pen ka cherapen si hemprek bang ke chunpo busin li tum ning te chok nang li phan li lam the si arju ik lang li pan nang li phan nang apor nang tiket po apor nang tiket li pan chok apor nang tiket chok apor ni li nang li pan pe po illegal ke gan je kona la illegal ke nang li ning je lo alang li clear alang li hin pen bini clarification no te papu ina nang li pan ka arju kang tum bang ke chok nang li pan ta tipo pik po sitame nang li phan ka arju kang tum nang li sialam ti pu apang putin kar bepang putin organization ke mang ta hemprek hendo dak pange chedon pamelo thang dake doubt avelo a question avelo te bon sitame ilitum kadog ve ning sivet pensi che song nang po lapen hemprek bangke hangra pen nang po pusipo asi isi alam la dak bangke parliament long bangke ilitum ning isi ke do pen ke la dake ilitum dak organization atum ilitum jong se political party nang ne polam te sina ri pula hoklo hemprek bangke jat pen non sitame ilitum long nang po la so basis pen me ulo sitame parliament long bangke inut MP inut abang pusiala dake lam thing thudun lik long choji hasila so puthak nang lik kupi kama tha pensin nang lik pudam lik long ekdom pati hek pen pututha nang nang lik pu bangke ili tuma bangke kadok weche songra pen nang po SDC kadok we pensin ili tuma rapet nang po pusipo sitame kadok we ke MP hala da parliament long bangke hala dak ke hang dona ja kong ave mate hala dake ingni dulong le da jalam the jai dulong le da je hasina lik kopia base pensil apu ki pudam lik lo political pen bang pathe nang ni polam bangke labang sab so than pakla de kali political pen thanang ne abangke tum che jongre de timati jo de hemprek ai suben se penangan eli tum party ang bong da che jongre de timati sitame che jongre poi pit sitame komada a party pen se non mat palong tan dolo non mat kya velang mati de la ke dam tang ke cari tang sarkar to man da velang mati la si la ke la common isu pinak po la ke nang tum thek thek bujipu nang ne la ke claim ra pe nang tum ta manifesto long da nang tum na agenda che salam po no ni tum se salam po ko che salam le bang se chok chelo che salam vek nang po bang kali long wang ji kali so in sarma ne li pula banglorsi manang tum bani nang li phan alam mangla pul he kali chok non ba nang li phan apor nang pilo nang li ko pi alam the si daka paklang tuji to lam paklang tum ke thek mane ali da apor en ke nali apor en po sab ke number 1 ni li ke reply ang tum ke alang ni polo jakas hut jaya ka thar bang thang development ta thang amur opportunity da di has one agenda article 244a alam se chingida article 244a alam chingidam lo bangha dak central minister bang pulo lake political issue lasti political issue bolte nangli tum ke non ke apne elected member kali nang tum dong si article 244a nai bote nang tum damra election che pathura che pahaira an parliament lo hodak chingina la solam lo aram ta hol gaya thik democracy country bina ke democratically se chisona ko polage like pati be ngalo jongsi eta je thang we thalang he jongsi de jongsi ka chisong menta
election thurthe pinmenta hai bene labangso article 244 pe chunun bote pinin kan troxike ra hini lo kende kachisong people tum long ledet ke lage last din alike rar phan lage wrong conception boundary lage election ki thur pen ke haya tumsi parliament long dumsi hat dak bill pon bek langji ala ansi lage lomji arona teng pen number 1 thalang wait let me finish my word thalang nilia are nali nilna interfere de gedi nali lam ne nili interfere be gedi hala solam clear number 1 labe number 2 de number 2 bangke alang litum pulu horen singh beken ningkan phoi mp kialo alang li fan ki pe hai ke autonomous tera men masi tum ki pe hai mati te parliament lo alang li hempre ke hang dunang ya la radio hang kalima kala hempre ke hang nang jela alang li train ki pasang thap se hang rong ke hala dak parliament ke ning jela mala kali laki lasu ben posti bini tu hempre long le delo arona ting pen hang thek thidet pon posti pini ani ta hempre long le delo lagi chini pa mena ko mane party nge chepa thebala li lasi APS se to anibang ani lo tu politics ke pathi kali dei itung hempre la pen 6 kilo mas ke pathe khelo ri mas ke pathe lalo number 1 de la pen Rajnath Singh ke bangu Amit Shah ke bangu dungam mukamolong 2014 6 April ni article 244 e nang pipo nang tumus ni tumhana pe hailo pote alam chak tu alang li alam chak na posi kar biang lorat horen sing ben pi hailo ke pini alang li ninje malo support ave alam chak teng jawab link play langsung sa LK advani article 244 in implement ji pusi alang lam chak chipi lege pini kunalo LK advani ki ham hempregram kunat laben tunuram rong hangker ka diang chulo hemprek ke ani bangta kunalo hemprek ke laben non hejong dak lumba jong alilo dak Amar Singh tiso MP candidate non ki thordin je bang kuhan ka welcome ho are state of president wait thalang arjutha they are la hot ni clear po all of that candidate ke welcome ho Amar Singh tiso ke fan candidate ke welcome ho dak gobos playground long statement ki wang BJP president alang li fan reporter dun ka jur kupil alang ki tha hemprek article 244 lam arju alang ki bil ko tha article 244 e alam ke ni tum hide da pc chingwai la that means chingwai velang la tum nanta ante pini kar biang lo ora la aning thelang mala la penke isonalam dolang de nangli pulo hala Draupadi Murmu wang lam te kahani ding pigji nang tung dak kar biang long arat nang council ki cari tung nang tung ipak te member nam chipi te kha mi khalo ki dam ho mi khalo nang li tum bidun lo mante are nang li tum bidun jita kopil lo hempe lam tum bidun nil nang thanbo are nil nang thanbo nil nang lam galera he thala nil nang thak bu he nang thak the prang li ning jere nang li therak nang bu autha de nil nang thanbo hala suhut nang li tum Draupadi Murmu ke dakar biang long down elu bata chini lo nang CM tulon mo hang tum sita people lo mi khalon tum pen tum mi modam pidun de thangak be hola non ki akimi song bengolia song tum la tum ge dam pen pidun long la so controversy to lo dal thelong lema nang li polo hala suhut Draupadi Murmu are ni tum ki chini ne daksi bai bon polo nang li hala so mi modam kelang gedi nang li ka adhalang cholu article 244 ke number 1 CB nang li chubai lo na rar phala so platform nang li chubai lo na da la se di little knowledge is dangerous pel hal nang li full apne ami modam nang thelong lelang nang li are nang li ante la so hempuizim bu la la bang so putare la hem nang li no ni tu autonomous state pen hala nang li tum ka demand dun ji ki bidun ji along bi percent he dak la kya appoint hola hempuizim per ke la arnisi dibet na la chapter ding pick kali lo nang li tum kali autonomous state ke hangbom bu ma oh hang lo ke hat are nang helo di nang thelong de polo dulu nampak lang punili oh nampak lang po laki nali sila kiko hande lasi thalang angko nili non kaniyo sini pijudet po nili tum haide to kopilo eklem po lasulam rana chi thanang koi laba nili non sorhat bihek thek than banili APSC a party jong si non jai ka tharong si hailo polo tante kar biang long ke amu hetan nili polo akhim si kangthur kiduk akhim si kangthur kiduk pena kiduk ang bong si kar bia kham de inglong khaim dikalo APSC party wangte number 1 ke hempre ke pelong vekpo number 2 thalang number 2 bangke di 6 silur arona ting ben kam claim si kar biang long economics revolution si bangji abang phutin phan apuna chak ki chakon phan sakuri pilabji akijoy belata de akijoy pen labe abang phutin phan inglo ke do an phan contract supply kam inglo ke si pilabji adon tin lahalo jaga thara kimang adon tin logri log bong senangji pini kar biang long ki dum akhim pasi jaga thar APSC ke economics revolution si wanji lapen paching thur dei kar biang long phan aprang si bikokji labang solam chakela ke chichak melu nang tum IMP son lam chak tiben teng ne da lakalilo
nang tum Rasnath Singh son nang tum LK Advani son nang tum wala hai la sidi la puson ke tum klan klu are lamcha ki chipi benjong si papling play det putel ki chubai asarpul lagi chubai sarpul lagi pini Omar Singh tiso thek daklo 7 March arni eviction to sarthi pangcholong le eviction dilo chubai dalo di kali are friend related to golo are thande nili pajut sido Omar Singh tiso lam nili ninja singhason nali ludun lulane nili last MSC ke nili singhason si dokung lo dei last mena post ni tum di dak khai rang nang tum jobardasti nu pahide lagi tum sikhe dang dim lagi 100% dei nili thang the specific non land and revenue em homosti ke singhason ai homosti alu luno towar ave school ave melang ave melang ave kana melang ave hala towar ngon pideke lasona towar lo munit ki chale ka phelam lo innar chila rai la pason towar ante hala towar ngon pideke le alang hem pregon thegima I amu hera proti hala revenue alanglia kali alanglia tenor hosti revenue tu piglo pusgiri are aprang sikai si non ke kali harus dikan langsung ber bos revenue ke tuinan goblo kali labang sob kali tum discuss no pamu aprang lo le revenue ke sikai sida ave non ke apharu sikian tante lakin tuinan goblo ke langsung poisa corruption kali mar ile tum adde rakhiru sila ke tum bengle potalo do are pini kar biang lo ato lo lamu pota ke lo le dupila nil tumar ro don farok pira don phokep sose dan kon lo pota ke lo don ingo enda ave nili nang wan tubu kali chowi lo nang le phan non hok nili nang thalo kali specific ai sulo la lo nili nang thangke as kar biang lo arat phan nili tum kali kithangang tung lo jai katha episode party hailo pode economic revolution sibangji adon tin ching thora chok nang le lan la punili nali phan tan nije no mic ke nali long si do ko sita me nili puji pu bangke ili tum topic wise dong si chingki plo tang thadi ili tum manala ili tum justimat bangke panelist tum aphan ta people sari so tum han nili kang mai pano ke chingsi bangke ti la so hormo ba ili tum charju thek naiji la pan ili tum respect chipi thek naiji athema nang li phan respect sing hang no pod nang le methang phan nang li respect thek naiji la si nang li ke pa jutsi ekdom pati hek nang pole tum apor topic lo nili open article to for elam lo si alang li SCC tum ta hailon pende alang li bang pudam thaila te alang tum hailang pasni li pudam de stame non rolling bang masi nili nali phan rolling tum masi si alam arju po je kedam tang ngopen alang li polo je anotin long stame isu ke deng pono bo thik ase isu ke deng pono si kedam tang horan sing be ke ngopen alang li ta thana je alang li MP ke lik pen ke haita amne lo alang li isu ta deng pono apena soyong CM masta da Congress do da rel ko ta alang misang don lo ta alang me thang soyong se chulo jong si kar byang long am prek ban pote ni abeng da kong ong bu sita pini copy pot si da open BJP a sarkar na rulung det pen ne hola he pendelo chief minister wang set people si hem prek alam lam thi sin indian det na apen copy pot si kaning prime minister wang set copy pot sin indian det na be kaning je alam bangke akaron dolo JP potma da Assam Chief Minister Himanto Biswa Sarma si pina an alam bangke khamke thepik puni tum chini dun lo pe arjudar jun lo se alang li non sa me alang li phan nili ma arjudat ma pudap ta ningo thabe te how dak ni tum along non BJP claim pen da Congress long ke ba tum do alang li tum soyong posila so bang kani than ma jalan de hola so along da Prime Minister bang ho jitu speech along same speech long hola so do include do article for elam include undo nali arjudam tame lapen copy pos ke ninge na dadma bangso lam ni thiek nali polo thiek ma polo ni thiek pos tanto bangso pot pos ke paninge lam dadma je laso prime minister awang bangke pini bangke itum development masi ninge ne si article for elam ke ninge ne pojone si laso so topic pa mangke alang li than pon pode posi lage soyong ni tumlong BJP MLA congress long bangdo alang li soyong se ninge je la puson long se ke bangalang agenda le to kata ninje pun hailang ma hailo ma la so alam mang ni tum karjong tu per rat pun ma hunang ne ni tum congress tum na lo hembrek bangar da thilo ni tum peace na siklam na pe kon mas tame karbeng long developments tame langdam le congress do pe alang ni tum da hailo pe alang ba yong si da Assam parliament long so so pias alam ni dum inu am pe yong si railway station alam ni dum plote ile tum phan ma humel se article tu alam mangke BJP atum agenda le do tame ke claim de ki bangke ni tum thek dam long le apen munthi dam da thek thek choro lo ile tum kapaju dekla 2 hours 1 minute 1 second even BJP tum ke
autonomous hemprek lo litik ni tum sangsi po slogan ta stop alu latung ke Bharat Mata ki jai lar plot lagi lasi hemprek ki pip chok lo eli tum ladak bang thina eli tum nali apo apor minute nali pan ki pa jutsi la apor abelo nali tum apor pi tek thelo eli tum ali alam bang ke laga hok lo minute siang bong mat lagi teknologi ye pada kongres ta autonomous state bang ke lo PHLC ta bang ke lo la pende BP mah mungkin orang apor dolang to some extent di halal lo 2013 kali admit teh di kali please kali ni je lang bahu ni yo kali ni lang thalang teh adu tha de struggle hormu hi to parliamentary struggle pen extra parliamentary struggle non ke litunge parliamentary struggle kurip pilu 70 kali dia thalang parliamentary struggle maksudnya litung cetoinul gedi lasi nili bang pulo lake kache songoli parliamentary struggle ta thek ulu bote hemprek ban thek po la pente extra parliamentary struggle ta chesong pamikal bote lata itum chingrum pelte ban thek po te lal denga de example lal denga ke lake mizoram man hemprek ban ke lake election 30% lake hemprek ban pidet lo sos ban delon di lasi lake ajat ang dengle van seme lake kache songoli si no nomor ka thek long ke lake totally failure ke lake PHLC pen Congress party halo lagi totally failure gel. Latumba no podola, Liga hoklam sikulo. To some extent, state government latu podola. Thalang de. No so far thalang. Nili No. Jungle popular paralo, no la CM dan MLA din ke parliament dunong lebati. La bangsa lam sesi kali nili puram nili ke puram mati ho. Nili pulang wait Akema state government pen jong si recommended lo pulo bang teh di hadak mange kongres government bang teme lapende punya government hadak alam sini tu for era mani dunong le okay dak pe recommend dak pu dak recommend state government recommend ni la helo nili pulo mati apod la mati don ke assembly election mati kali mati parliamentary election mati lage don ke thalang la parliament la thalang wait nang lagi pu alam thea bang ke wait ili tum ka chingkia pora bela thela ili tum kali wait nang li thalang wait ili tum topics pen da nang li kaning je alam the pakla red lo Congress ka failure lo wait kali pamu nang li ta reply lo ke de Congress ta nang li ke mane hemprek thak failure PHLC ta nang lipu bangke hala semet bangke jakas momenthood chief convener la sabutak sina lipuno kali la sola wait nang li non lipu bangke BJP pancholo BJP tum kopia pot lotante nang lipu nang li lam thela ke de ne lile kipu kali nang lipu bangke BJP tum bangke ruling government atum si jakong dokong posi latum si papleng unji latum han make nang li failure pu pelang la so semet bangke la so failure tangte la dak nang li pan kar jukang tum bangke la lo MP non ilitum chini lo karo beta nengkan pho hide da people sitame step is back step ni back po sitame thangna ta hempre ka putha ka bangke ilitum ka paprang thek ponlong le lake failure kalima lasi alang litum ke jakong long dolo MP talang tumlo Dakar Bang Autonomous Council talang litum lo state government talang litum lo parliament long sitame nengkan pho awar sai pi dera pi sitame MP candidate la bangso putha nenedat bangke alang litum bangke apor dolang posi failure kali hala ningkan pholang litum la dakla parliament long la bangso pha patai ko ane ningje dun de makenang lita chini la posi hala ta failure kali Horan Singh beta BJP candidate ta failure kali kusenang lagi puji puma hala kali state government la tum non matke hala wait kali neli arjut lo state government di state government bangke non mat atum non nikan fo magulang bo state government ke di state government pen himonto Bisu Sorma ben alang libang hala close to tank pen di hala so tank pen recommend pidano parliament itum state government pen make itum ke thala velo karbilong autonomous state fan make karbilong and seals fan make la banke itum ke pini pen banke itum make government pen masih kibide pen masih itum ke recommend la pen da hada make parliament lo make hala make mu je third sar le dun sitame joraming le dun sitame hada bang joy ki hala bang si nili bang ke ki non man recommend pi hai ma pi hai
hala so bak dilik hala bak oh kali kali punarla be jitan be akai pan sinili nona por pipa thema pamupen nangli tum tapor endiklo mati de kali nangli bata ini ning jet panili ning jilong le bade lage injustice lo mate lage kali justice nahi mate di ha kali salam la masalah nang ling lo nili kaning je alami dolo da chatting ni thula pon ni ta nili jong se reply pina la brotante na chatting ni lami mate di ha nangli bata ini ning jelo mate papa ning je na halang ma sab sita me pading iklong do nili alang li phan choang dul la lo apor chang mage reply chi por je alang li congress ma dekke ma APSC dete talang li man jong na re alam se me alang li tung ke ACC ke hayal lo alang li hayal lo MP ibne sob ta man lo tum ningkan phone ningkan capture lo talang lu hemprek pachun thek lo ma la pe isi alam doubt me alam le business ma people se alang li ruling party banching bit ting ma alam the memnan kludup tuti mangu me alam asil asan alam le bang ralong alang li ta inut adap thik karbeng lo ma bote tamita represent lo pino pilo business alam bang titik ऐसे किस्म ना हफ्तों बंग डिटेल्स में कितने डायरेक्शन है चलो है लाभांगे स्टमे लाभांगे आर्लो वाला में लगे ये तो अंडरस्टैंड ले ये कांग्रेस संबंध नकले में मांग बोलो जैसे ये तुम किन्हों ने जी अलग तुम तो हाइलो अलग तुम तो हाइलो अलग तुम तो हाइलो अलग तुम तो हाइलो नारो लो पांच क्लेम में चुनना तुझे में रात तुमसे मत जैसे नॉन इलेक्शन बांगे रात तुमसे पकड़ांग को रात तुमसे माँ पार्टी से में माँ रात से ओके नांगली की पूजी को बांगे नॉन बांगे SDC तुम kali alang li tum ta kali nelin ben bilang kali wait thalang nangli pulo alang li tum ta failure pulo athe malang li tum ta cari tang palam hai jera me nangli tum ta kacari tang pasalang lin pelam the paklang lo nangli tum ta totally failure palam thela hai lasi to ajan non sita mela bangke non bangke MP ki lig lo posi rara tum si nang sai pula bangke komata tum si failure ma komata tum si non la dak hiroji ma bangke to ajan non sita me non ke pa jutsi lo nangli panta nangli chini lo apor bangke ili tum short pick lo ta ili tum akinang sot alam the posi lan ta chingkinang kok tilo kalang la ta bata heni 2 rounds atuman piat ben phi angko nili phan anangli thuke kachating ni to atham atuman reply pina ko imdi ha kali nang tuman answer na pinai bertang te lata apor ki pita pacing bana ko ha la silalo nili la ke repeated are nang nilo la so ai supen ke amet nili ke chenghut pensioning jelo la so alam la so isu ke na chunun ilang nali tum ta pachunun edelang de amit salam chak pon na nang pasik sound nang lipan nili ta nang thakpo la se nang li hot nang li tomota une del mate non mane kapre ga party dak chari lo tang puai fit pusutame non mane chunun ilang la se dake chipusti dare nane dake pokali jong se tuliram rong hansar hala dak Delhi long benda jong se nang jaun thek pute itum chipudun to nang nelo hoda dunang po no ke dam tang apor hot ngada kansas dikam kese kapre organization to hoda dharna dudam pen hoda ka tuliram long ha itum kaching hon sar tuliram long hang da cherap dun hola dak tala so por hota nangli tum aning done kote da aning done ne tala tum kang ne kun choi dutta dumate ahuri sike de lasi kali so point nong sike bang lo lasi la dak chipu to nang ne bhansi pudam la so por sini li pudam mang ke non ke hemprek pelutang te nang tumta agenda long chethamo li che thap nang ko pothe ma chunche de lang ma dinon ma chunang pulake pachun rap nang pulake article 244 ya amin masi election patri nangli ke am he nili angko si pudam pu bang ke nangli ke non pilo jakasa atok so hot bang ke kali baseless kali de hoklam de kali jakasa atok so hot kel alang li putulo election hala dak hai si dak cepat hala dak hai tang bang pusi sona lam ning je don je ngasi election je pai ding pusi nai pu polam he de non nangli punang ko lota am he kopi ni isu hot nangli kaning je bang ke hala dak bang election hai de chok dak ke pat chunve gi putang te dak party alam mande party long mande elected kali da chok pud ame nangli pu system angko jakas hot bang ke kali angko jakasa hot bang ki pun nangli pu bang ke kali angko kali jakas hot bang ki pu bang nangli bang hai nai hodak hai bek nai pu da hala dak last la hala dak arboretum long talks do hot bang ya khai khorsing teron jakasa chairman alangli da pulo jai kathara khai pan la son ke pupeti election ke chepai nang vek nang lan se hola dak hang dunun ji pu lai ke pupeti pu hola dak mata debate dulu nang itu ngomong kali la so topics mina mati la se nang thana ko la se neli hin pen mangela pulo kali ke kipa julo neli kipa julo se autonomous state alam pen nong ke chipupe pe neli tumda hang bom lo
deh ni tum ta to ni tum government do bom lang la ni angko ni ning che the ni tum government do bom hose chunom ji pu halang tin ni pajut lang la sila lo ni tum council hade BJP sarkar do bom hut hala dak session long sitame ni tum hada resolution ke entang dol hodak la son dak thak ni tum BJP party long sitame executive meeting long hala dak resolution ke entang do nali tum chini ne son dak thak hala dak Assam BJP long sitame resolution pa include hala dak tahala dak tanil tum landa claim lo asi non ma chun chelang poi fit pustam ni tum align pe ni tum da claim bom lo asi nang tum pa chun un edet bonali tum tali tum nang pu dun un elang non mat ke themani tum do bom lang sarkar non mat ke asi ni tum ning che the un ji pusita BJP sarkar hut pensi un po cocok ilitum penangan apor en lo ilitum adjustment bank ilitum la na por ke ilitum adjustment bank ke rara tum sita me kelang apor ke kaduri do kokti te bon sita me khelam penak la pen adjustment bank ke la dak hempre kelam longle phelang alam le rokti pon masi cingki ke ta cingki nan ko la pen apor chipi pe ta chipi nan ko te masi la na por ilitum en ikdet lo asi nalitum kaddo we represent manda churulo anile ke cingsi churupo SDC youth pron along finance secretary alang li phansi churulo anang le sitame saidu suryang bong pen apor na chipi dun apot la pen puna tu pensi bang tupo BJY amlong amepu jitan beke hai la pen APSLC youth wing along akong chun bang sersing be la pen alang li congress youth congress Karbiang long district committee along amepu eklo sukur singkro nang li tum kadu we phanda churulo athema ilitum la bangso alam the nang li tum non la son ma thanang ne nili la phan lam voi na lang dolang la phan la counter ji dolang ahok dolang sitame nang litum aning alam the nang litum ke claim ke dam aputha ke nang litum jethanik long atlo mati nang litum jethanik long la bang photen sitame non bang ke litum bang ke da counter thulong pami nang puprute nang lita pu lam hormu bang ke him ke tok son si ingthu bom son mala son si lam ta nang klang bom pamati de to ajat non sitame nang litum ke mang nang litum ke claim aputha arlo alama bang ke rara thengno non asor thit ho atlo posi non bang ke rat poma phansi non MP candidate la bang so non ke bang ji jangmia chiklo ni phai krisir cap la MP kili ka khut bang ke pahai ji mala ke rat ariding sidu la si rat tuma pansila bang elitum hodai nang kok elitum ajat alam le ki jut alam bang ke lalo chethan le samtang ta kram sahima phan poson thak thak si elitum la MP kili ka bang ke rat ariding si ka pahai ji ka peram jaja kong dukok posi rat phan hodai na sitame nang litum asong tin pen pustame nang litum ake claim nang litum ake mang kupima pa bang nang litum la bang so sai tu suryang bong pen litum nang chop hapen nang litum tak nang chepak lang dom la bang support nang chepi pot bang ken litum ning sampek lo churulo asi গঠনমূলক আলোচনা পো আসামি সতুমকি পোষণ থাকছে এসিয়া কেনাং সত দি আবাং মেসেংলো বুসিনি লিপুদাম লো আপর বাংকে মোকে বাংকে লাংপান মাই পাঠি হেক হেক দি ফান বরিনা তা নন বাংকে লিতুম দিংচাত লো তো আজান নন সিতামি চুরু লো lapen non adjustment bangke nilitum la bangso ke cing ke citan pini ke ceng choklan la sinang litum nordisk curve live kelang arada tuma phan kai kita nang litum phan akenang sot lapen klar dak lapen break jek apirta nang ban pibom mason thotsi nang litum phan puthot dak women wing satum tolang so arlo tuma phan sta menil tum da studio long hangji lapen dak parents body tuma ta hangji kepat jutsia bangke Karbiang long conclave nilitum paduponji ladak bangke candidate atuma pansi hangpon po nilitum contact bom lo inut bahini pencing kilong bom lo inut bahini tum pun nang deng delan kupia pot lo nila ba chini ne sitame alang litum saidu o potai po sitame ning ke thetulo MP candidate bang plita Karbiang long conclave long makenang chitong don vek po nang litum bang plila bang sa chatai pen se CM message nang pidon leklo nang litum abirta bang palek vek tha athemai litum isi kaching ki akenang sot lahe puthakta rata thengno kalimati lasi non abang nilitum la bang pini kecing si ang deng lo ilitum women dopo la pen ke parents body dopo la dat la tang te candidate atum hanta hang et po la si ke jutsi nordisk curve live kelang ratum kai kita nalitum ning ke chethe teng pen ilitum klar taka beta na ke ban pije phan kai kita ka por ituji te bon stame pini kecing ke tan mang ke lansing ton pon kok kok kadogoi panta kurbang thu tome thakme